جبو بحث کرنا داوی پێشهاتên مەیدانی لە سووریا و گوتوبێژên دنابەرا هەلسەدê و حکوومەتا سووریا هەروها ئاگربەستا کوهەیی ji Şamê lê koler û şêwermendê di wezareta derve ya Sûriya Ubeyda Ghedwan bimare. Birêz Ubeyda, hûn bi xêr hatin li ser ekranê Rûdawê ji Şamê hûn mere ye. Serçavan Nalîn Xan, spas ji bo mêvandariyê. Tu bi xêr hatî. Birêz Ubeyda, em ji agirbestê dest pê bikin. Gelo rêkeftinên agirbestê yên niha yên hikûmeta Sûriya gel hêzên Sûriya Demokratîk. Pêngaveke neçarî ye ku ji bo hêsankirina ve guhesnagirtiyên Daişê ji aliyê Amerîkayê ve ji bo Iraqê avêtiye, yan hûn dixwazin bibe derfetek ji bo gehiştina rêkeftineke dawî li gel Helsedê? Nakokî di navbera her du aliyan de tune ne Nalîn Xan. Birçavgirtinên meydanî hene ku bi veguhestina girtiyan bo Iraqê vegirêdayîne. û aliyê din jî heye ku bîspatkirina niyeta baş û vekirî, hiştina xetên diyalog û danûstandinan vegirêdayî ye. Bi hewildana gihîştina întegrasyoneke ku berjewendiya hemû aliyan tê de be di nav da hêzên Sûriya Demokratîk bixwe jî. Lewma bêguman ev berçavgirtina meydanî girêdana wê ya siyasî bi danûstandin re heye û em hêvîdarin ku kar û bar bi hev re bimeşin û ne ku pazda roj bidawî bibin û paşê em vegerin danûstandinan, belku cîbcîkirina rasteqîn ji aliyê întegrasyonê û wergirtina postan ve li gorî lihevkirinê dest pê bike. Ji ber vê yekê em niha li benda navên ku ji hêzên Sûriya Demokratîk ve tên payîn û her wiha li benda mekanizemeya întegrasyonê ne ku bi awayekî herî guncaw û hêsan pêk were. Birêz Ubeyda, hêzên Sûriya Demokratîk dibêjin ji şeva borî ve heta niha hêzên Artêşa Erebiya Sûriya êrişî gundên derdora bajarê Kobaneyê dûrpêçkirî dikin. Çima ji aliyê van hêzan ve agirbestê bin pêkirin. Gelo hemû pêkhateyên Artêşa Erebiya Sûrî fermanên xwe ji yek alî wernagirin? Bêguman dîsciplîneke bilind û rêxistineke leşkerî heye ku niha weke me dît bi hevgirtiye, ne tenê niha. Em dibînin belku Mel Eşrefî û Şêx Mexsûd jî dît. Derketina ji van rêxistinkirinê çê nebû û li ser asta serkirdayetî û asta takekekesî pabendî û dîsciplîneke bilind hebû. Ev pevçûn jî em dikarin bibêjin ji aliyê Artêşa Erebiya Sûriyê ve ye û desteya operasyonan jî behsa bênpêkirinên ji aliyê hêzên Sûriya Demokratîk vekiriye û belgekirina kuştina gelek sivîlan bi hawnan yan bi operasyonên nîşangirtinê û herwekî din. Lê tişta ku em dixwazin tekez bikin ew e ku ev bênpêkirin nabe sedama têkçûna agirbestê û muhleta heyî. Di heman demê de korîdorên mirovî hene ku deh hatin ragihandin û karwan bi hevahingiya li gel ajansên neteweyên Yekbûyî û parêzgeha Helebê dest pêkirin ku bigihêjin. Ji ber vê yekê armanca sereke ya hemû lihevkirinan li gel hêzên Sûriya Demokratîk ew e ku bi qasî kopêkan be ziyanên mirovî û madî kêm bin. Lewma her dem bi awayekî zêdetir cih hate dayîn û nêzîkbûn çêbû û em hêvîdarin ku zimanê hişmendî û diyalogê serwer be. Lewma dibe ku çareseriya leşkerî ji her du aliyan ve hebe. Lê neve bi jêreka pêşîn e û em hêvîdarin ku di heyama pêş de bi tevahî were dûrxistin. Gelo hikûmeta Sûriyê bi rastî dixwaze bi Helsedê re li hev bike yan dixwaze wê ji nav bibe? Du aliyên vê pirsê hene. Aliyê yekem belê, hikûmeta Sûriyê dixwaze ne tenê bi Helsedê re belkî bi hemû hêzên siyasî û serbazî yên heyî re li hev bike. Ev rê û metodolojîk ku ji kongreya serkeftinê û vir ve bi yekxistina gropan û bi hêzkirina artêşê dest pê kiriye û tevî cudahiyên di nerînan û nakokiyên bingehîn de salekê dom kiriye. Lê di tevahiya vê heyamê de serî li çareseriya serbazî nehatiye dan. Aliyê duyem ew e
کو هیزن سوریا دموکراتیک نها وکه پیک هاتیه کو گرسه آخه یا مزن جدست دایه کو اوجی یکینین پاراستنا گل و یکینین چکدار این سر به پارتیا کارکرین کردستانه و هن کومن عرب بون پشتی کو اف کومن عرب جناو حسد درکتن تشتامایی گرسه که نزی پگیه نه هیزن سوریا دموکراتیکه جبر ویکی آرمانج نه جناف برناویه و از نابجم کو آرمانج دبنگه ده اف جهف خستن بو بلکی گهشتنا لهف کرنکه کو سه مجارن سرکه پیک بینه مجاره یکم وکما گوت و ام هر تم تکز دکن پاراستنا سویلانه پرنسیپا دویم بهز کرنا سروریه با آوائه کی کو اولهی و سقامگیری سوریه بپارزه چافکانین آبوری زده بکه و بشداری آوا کرنا دولته به با آوائه کی برفرهتر کو وگوهیزا سیاسی بگاوین مزن به پیشوه ببه نمازه کو ام بحثا نافچه برفره به میلیونان سوریان و هر وها چافکانیان آبوری ین مزن دکن کو دبن کنترول حسده دبون آله سیم جی سقامگیری هریمیه آنگو افهمو فاکتور ناوا هفسنگیه که ده تفدگرن کو ام حیفی دکن هور به و ام نها به وی دریج کرن و وی مولتی جمره خیاده که اگر ام وگرن سر پرساوه یا یکم وکما گوت و ام هر تم تکز دکن پاراستنا سویلانه پرنسیپا دویم بهز کرنا سروریه با آوائه کی کو اولهی و سقامگیری سوریه بپارزه چافکانین آبوری زده بکه و بشداری آوا کرنا دولته به با آوائه کی برفرهتر کو وگوهیزا سیاسی بگاوین مزن به پیشوه ببه نمازه کو ام بحثا نافچه برفره به میلیونان سوریان و هر وها چافکانیان آبوری ین مزن دکن کو دبن کنترول حسده دبون آله سیم جی سقامگیری هریمیه آنگو افهمو فاکتور دناوا هفسنگیه که ده تفدگرن کو ام حیفی دکن هور به و ام نها به وی دریج کرن و وی مولتی جمره خیاده که اگر ام وگرن سر پرساوه یا یکم چما هون قبول ناکن کو هیزن سوریا دموکراتیک هسته وکه فرقه که سربازید نوا پیکاته ارتش عربی سوریه ده جه بگره نالین خان آلیه کو سالا بوری اف و بجیرک رد کر حسده بو نه حکومتا سوریه بو لحف کرن او بو کو سه فرقه و دلیوا دناوا ارتشه ده جه بگرن دناوان ده یکینه پاراستنا جنه و هزن آنتی ترور جی هبون از باورم اف یک ایدی نو شارتیه لو ما کسی کو اف و بجیرک رد کر حسده بو نها بگوهرین روشا میدانی را اف و بجیرک ایدی نبردست و نجی پیکانه لیل هم بر ویکی از دخوازم ببیجم کو بشداربونا وقت تاک کس جی هین قادک مزن جبو بشداربونا حسده دهیله هر وها اگر ام بحثا آستا پوستو پلیان بکن بشداریه که مزن و بنگهین جبو حسده هیا چه ده آستا خواجهی ده به چه جی ده آستا نواندی ده ام بحثا پوستا آلیکار وزیر بروانی پارزگار و پوستندن این بباندور دکن کو اویک آلی رهبری خواجهی ج آلی سازومانی اولهی و سربازی و بهز دکه لبله برز عبیده مالپره المونیتوریا امریکی بلاف کرد که جوینا چاره و مهیده لشامه دنابرا مظلوم عبدی و وزیر برگری سوریه مرهف ابو قصره و آمده بونا فرماندار هف پیمانیان نفدولتیال دجی داعش کوین لامبرت لسر بجداربونا حسده بسه فرقه و دولی وایان لهف کرن چه بویه لیش نشکه با وزیر درفه اسعد الشیبانی کتیه جوینه و داخواج فرماندار امریکی کریه که درکه و پشرجی مظلوم عبد رگوتیه وگره ام نهال هفناکن قالو اویک راستا وک کومال پره بحث کریه نالین خان جالی ما و اف دیمن و هورگلی به تمامی هاتن رد کرن تشتی کو ام دبیجن اوه کو بلگنامین کو بلکی دیروک پاش ریبده کو بین وشاندن دناف پیشنیار و برسوانده پیشنیارا سیلی وایان جالی سوریه و هاتبو پیشکش کرن نج آلی حسده و رد کرنا ویجی با آلی دن و گریدایی بو ما بس توا سفر قود لیوان بله اف پیشنیارا کو ام بحثا ویدکن بله
بله لگلو ابیک راست کو وزیر درو اسعد الشیبانی دوی جوینه ده فرماندار امریکی درخستیه و که کمال پر المونیتور بحث کریه؟ نالین خان جعالی ما و اویک هاتیه رد کرن از بخوا ده جوینه ده نبون لیبلی جعالی ما و جی او آگهی هاتن رد کرن جبر کو نواروکا تیکیلیان رینا ده ویکی تیکیلیا که دیپلوماتیک هیا کو هین بردوامه اگر دیمنک به وی رنگی چه بوبه وکد ناو گوانه که ده هاتیه گوتن درخستنا فرماندار هزن هف پیمانه ده دیمن سیاسی و سربازی وکنه ها بردوام نکربا ما پشتی و زیدتر اپراسیون هف بش دنافورا دولت سوریه و هف پیمانه ده دیتن ما پشتی و باشداریه که ارینی دناف بینکاریا آلی امریکی دیت تو محلوستا رگهاندی دیت ام ناخوازن تیکوین ناوه که آلی امریکی که باشتر دبینه لهری کم نزیک بونه که مزنتر جنرینا فرمیا سوریه هیا نه جنرینا حسده ده انجام ده اف هورگلیان دانستاندنان نگره که سرکنه تشتی که ام هول ددن بگهجن داخوازا گهشتنا چارسریه که داویه که برجواندین همو آلیان مسوگر بکه دوی آسته ده اف یا هری گرینگه و هر وها وکو ام بحثا هف پیمانه دکن اولهی و آرامی النافچه بپارزه برز عبیده من دخواست وی پرسیجی بکم دناوا کردان ده گوتک هیا که وزیر دروی سوریه اسعد الشیبانی لدجی حسده و لدجی هابونا ریوبریه که کردیه لنافچین کردی زیده ترج سر و کمار احمد الشرع قالو افراسته؟ اف جی بتمامی ترد کرن برز نالین آنگو برز اسعد الشیبانی او بو کو پیواجویا دانستاندنان بریو دبر و او بو کو پیشنیارین ارینی پیشکش دکرن کو هرتم هول ددان قشایاد نافبرا هر دو آلیان ده بشکینن و بگهینن لحف کرنان اف جعالیه کیفه جعالیه دنوه پابندیه که تام با آراسته سیاسی و سروریه ین لسر لحف کری هیا آنگو اگر املور با آخوین اگر دنیقاشان آن جید دانستاندن ناف هزن سوریه دموکراتیک ده کماسیک هبه کو ام دبینن برز مظلوم عبدی امزاده که پاش روژادن هولدانه که خواهد زینه هیا اف آلی جهیلا سوریه و نینه یا یکم لحف کرن و پابندیه که تام هیا هر وها او کسی کل لحف کرن و دانستاندن بره و برن و جبو نزیک کرنا وی دوسیه هول دا برز اسعد الشیبانی بو جبلی وی اگر از بخوازم آلیه کی کسایتی لیزیده بکن برز وزیر درو الشیبانی جحسکیه و او بتمامی هستیاریا وی اکید زانه یعنی او دناف وان دوسیا و هستیاریان ده جیایه و وان نازدکه و بخواد زانه او حوجداریا لحف کرنا عربی کردی لحریمکه وکه حسکه دزانه و جه ندوره جبر ویکی دبکو او جبو چاره سر کرنا وی با آوه یکی آشتیانه هی بیتر بکل جانبه چو وکه ارککی سیاسی وک وزیر دروه و دانستاندن کار سرکه دوی دوسیه ده ده چارچوه سیاستا دولت و آراسته استراتیجیا برفرهتر کو جعالی سروکاتی و لگوری تشتی کو سروک امزا کریه دیار کرن چجی با آوه یکی شخصی ده چارچوه سرپیهاتیا خویا شخصی ده آلی یکی سیم جی هیا او جی اوه کو بریز اسعد الشیبانی پیواجویا دیپلوماتیک بری و بریه اوش بر وی یکی جیرانینه که ام بیجن پرفورمانساویا سیاسی آن دیپلوماتیک کو نزیکی 500 هفدیتن دیپلوماتیک بسدان پیوندی دستکفتین دیپلوماتیک ان بربچاو هنه کو نابج کسکی کو تشتکی وک وانتو متان آن وی گوتا گوتیل سرهبه بیکرن دبستانه که سیاسی هیا کو سر دیالوگ لحف کرن و سرخستنا برجواندین هفبش آوا بویه و ده سالا بوریده سرکفتنا خواه اثبات کریه نتنه دهندر ده او ام هیوی دکن کو با آوه یکی ارینی به داوی ببه و به باندور به داوی ببه لیبلیل سر آستاناف دولتی و دیپلوماتیک جی پشتیوان پیشهاتین میدانی لگوری آگاهیان دگر داویه یا دانستاندنان ده لگل توم باراک ریکفتنه کبویه کو حسده وکه سی لیوایان لحسکه تبلی ببن کود بن فرمانداره کی کرد دبن هروها لیوایه که حسده لکوبانه جی هبه لی و اویک رد کریه قالوا افراسته بله وکما گوت دبکو روژا که دیروکی به او تیده بلگه نویسکی در کون هوله دوری نقاش و دیالوگین که هاتنه کرن جبر که ریچا دانستاندنان و دیالوگی که لسر تیمشاندن ریکفتن و پابندی نویسکینه نه نقاشن
پیشنیار جالی حکومت سوریه و هاتبو کرن و رد کرن نتنه جبو وی آلی بو لبله جبو تواهی پیشنیارا که هاتبو کرن جالی هزین سوریه دموکراتی و بو لجارك دن بريزنالين برز عبيدة از بحثا پیشنیاز کنو دکم یعنی پشتیوان پیشکتن میدانی از بحثا پیشنیاز کنو دکم دانستاندن داویه در رکفتنک به تام باراک رهبویه که هسته و کسیلی وایان تبلی بباو سر بفرقه که بن کو فرمانداره که کرد والحسه که لگل هبونا لیوایه که هسته الباجار کوبانه مدینه کوبانه ریکفتن آنها نالین خان ریکفتن راگهاندیه فرماندار کرد ایکو هاتیه پیشنیار کرن دو پوستا جیگر وزیر براوانی دایه کو پوستا که گرینگه و هلبت دی دسلاتین وی ین سربازی به هریمک جغرافی و گریدای بن لی تبلیبون وکما گوت دی تبلیبونک تاک کسیبه لگل تکزیال سر پاراستنا پلو پیک هاتیه نجناف برن آن شکاندنا وان پلیان لی جبوکو یک خستن با آوایکی ارینی پیک وره ام ناخوازن یک خستن جبر هبونا بلوکین مزن لهن دوران زیدت راوسته او یک نتنیج بو هیزن سوریه دموکراتیکه بلکو جبو بلوکین دنجی در باس داره که هبون و دناو پیکاته ارتشا سوریه ده هاتن هلوشاندن دا کل سر پیکاته کنو دوکترینه کنو یا جدا ور آوا کرن ریکفتنا فرمی ریکفتنا راگهاندیه و ریان هاجی ریا جیبجی کرناویه برز عبیده کاری بوده من از درباره وی خالده اوی بپرسم چما شرط لسر شروان هزین سوریا دموکراتیک تیدانین که وکا تاک کسی تبلی ارتش عربیه سوریه ببن دیدمه که ده که ارتش بخوشی چند فرقیان پیکته که جکو من اپوزیسیونا سوریه هاتنا آوا کرن و هنک جوان جی ویداویه کتنا لیستین تروره ده میناک محمد جاسم ابو عمشا که مهک بره کتا لیست تروره یا بریتانیا و برجی یا لیست امریکای ده نها فرماندار فرقیه 25 ارتش سوریه چما هون رد کن که حسد بفرقه كسربازي هون رجدن كوكتا كسي تبلي ببن بله از دخوازم تن زلال بکم نالین خان جبوه و جبو تماشاوان الهجا کو او نلیستایا تروری بو لی بله سازین آبوری بون کو تپیوندی وان به ترور رنینه و بله محمد جاسم وک تاککس تبلی بو نوک بلوکا فرماندار محمد الجاسم نای بیرا من عقید آن عمید محمد الجاسم لگندوار باکور حلبی بو لی او نها لحمای کاردکه لو ما حتی اف بلوک جی ده چارچووه ریکفتنان ده هاته هلوشان و به وی پلای خواه کتا ناو ارتشه جبرکو بریجی کاریوی یه میدانی هبو از دخوازم لور زلال بکم اگر اموان براوردیان بکن نای کوج آلی هزین سوریا دموکراتیک و تی پیشنیار کرن دی به پلا و پیکاته که بلنتر و دو پوسته که مزنتر دبه جبریز محمد الجاسم آنجی جعمید محمد الجاسم جبرویه که تشتاکو از دخوازم ببیجم اوه که لشونا که امبالا خواه بدن سرخال ناکوکیه دوی املا آلين أريني ودرفتين ديروكي ينكو هبون بنيرن دمام بحصا سفر قيان كر أو درفتك بو كو مخابن جدسچو ولسرنا هاتا أفاكرن فيا كي بيتر دم هول وزيان مروفي وماندي جمابر وأمجيهشتن ريكفتنا كدن ديمنا ميداني جوهرية لو ما نممكنه بحصا ديمنا بري بيكرن ما بحصا سفر قيان دكر جبركو هيزين سوريا ديمقراطيك كنترول سفر قيان دكر نها ايدي روش نبفي الرنجية لوما امنكارن لسر في اخافتني بردوان بن لقل فيا كي ما مستيامن اگر دستوري بدي از ناخوازم كو گوتو بيج تاني د چارچووه آلیه لشکری ده بمینه جبرکو آلیه دنجی نکیم ترگرینگن اگر ام بحثا آلیه روبریا خواجهی بکن او دنافبرا داخوازن نناوندیتیه ده پوستن لحسکه راست راست به پیکانینا پرنسیپا نناوندیتیه وگره دایینه بشداربونا جیانا سیاسی هیا اونها شاندک کردی هیا کو ام هیوی دکن دست به بشداربونا جیانا سیاسی بکه دوری کشه دیالوگ آن دانوستاندن دنورا حسده ده هر وها او یا هری گرینگ کو از دخوازم تکز بکم برجواندی و آرمانجا که هفبش آگریدای مافین کردین سوریه پیک هاتیه او به فرمانا هجمار 13 هاتیه جیبجی کرن اف پینگا وکه نیاز پاکیه بو او جبو کو امتنه بحثا جداهیا نکن ام بحثا نیت پاکیه کو بریز مظلوم عبدی بو ورگرتنا و پینگاوه راگهاند بودکن و یکسر پشتیوه لدر حافره آگربست راگهاند ام هیویدارن
اف ببه بینگاوک آواکر و ام لسر بینگاها و زیدتر بشداری سیاسی چاندی و زمانی ببینن و ام تبلیبونا کردین سوریه بزمان چاندخوال سوریه ببینن. از دبیم سروان خالم برز عبیده لید دوسیا سربازی دا پرسکه من یادن هیا هون چاوا پلان دکن کو پرزگره که تبلیغ کرنا حسدت نوا ارتش عربی سوریه دا چاره سر بکن اگر حسدت لسرد کرنا تبلیبونه وکتا که کسی باصرار به. اف و بجرک، اف برسف با آلی سربازی و گریداینه و نب آلی سیاسی و تشتا کوج آلی می سیاسی و هیا و تکزی لسر تیکرن و بر به وی و دچن بهز کرنا زمان دیالوگی بهز کرنا نزیک بونه و چونه بر به جی کرنا لحف کرنه دا اصلا هریکیم دایا. ام هیوی دکن کو اف درفت وره بکار آنین. لحف کرنا دوازده چله و پاش داخیانیا کو دبیست چله دا هاد داین دیار کریا و نقادک جبو و مهلتا کو چند رو جانبو و پاش جبر شرط و مرجن میدانی هات دریش کرن. او بجی کرنه و گریداییه نب دانوستاندنان و ام هیوی دکن کو براستی دست بجی کرنه بکرن. لور از دخوازم بیجم کو جی کرن تایبتمندیه که ارینی پیشکش دکه کو اوجی دیالوگ و نزیک کرنا نرینانه. یعنی از لور نابیجم کو سرحشکی هیا یان هونده و حموی ور بگرن یان جی ده بیرد کرن لی پیوستی به پیشوچون جی هیا یعنی روشا دم دریش کرن پاش وخستن تعلق کرن کتنا ناف هورگلیان پاش خوژه ودزین و پاش سیاسی کرنا دوسیای پرهستیار و مترسیدار این وکه دوسیای زندانان همو پرسگریکن کو پیوسته بین چاره سرکرن و درباسی ریه کدن ببن درباس بونا ریه که ارینی جی کرنه کو لسر و بنگهه بر به دوسیه دبکو هستیارتر آن هورگلتر و بیچوین لی اویک نابه اگر ام لسر ویه که بمینن کو یان ام هر تشتی ور بگرن آنجی ام هر تشتی رد دکن اف چارچووه ام بیجن چارچووه بریکو پیک کر جبو دما بی و ام هیوی دکن کو وکه من جاره کدن جواره گود ام تیده پینگاوین ارینی ببینن حکومت سیویلی مدنی رینادن ایریشن عشیران بتایبتی کو اویک لسوریه دبکو ببس دما شر نافخویی شرکی عرب و کردان چما هون با اوایکی زلال و ببریارک فرمی ریل بر ایریش و گفن عشیران عربان یندجی حسده لسوریه ناگرن اویک چه بو نالین خان نافچه دکیمتری 24 دمجمیرانده هادا کنترول کرن وکو کو ودیت و وکو ده گشدان میدانی ده دیار بو سرهلدانا سیویل آگالیری یا کو عربان لدورین دبن کنترول حسده ده بشداری کربون شرط و مرج و سدمین و یندریج هبون او ده سری ده انجام سیاستین دمدریج این حسده ده دما ده سلاداریا و یا ده سروان دوران ده بو جدا کاری کوچ برکرنا بزوره لشکریانا چاری گرتنین کیفی و فرز کرنا چاندین جدا همو اف فاکتور سدمین و سرهلدانا گالیری بون لی دگل ویکی دما کو هزین ارتشا سوریه کتن نافچه اف نافچه راست و بلزهات کنترول کرن درباره بریارا فرمی ده بریارا فرمی نکاره هر تشتی چاره سر بکه پیوستی فرز کرنا بشک جهه جبو هولدانا بهز کرنا چاندک الهف کرن و دیالوگی پیوستی بریگرتنا لگوتارا هف بش هاندانه هیا یعنی جبو گوتارا پرووکاسیونه پیوستی بدرخستنا یاسایه که هیا کو ریل بر گوتارا پرووکاسیونه بگره جبر ریا الکترونیکی چل میدانه یان با آوائه کی دنبه جبر کو براستی هستیاری و کلکین دیروکی مزنن و مخابن شکستنین کو جبو آواکرن دیالوگ و لحف کرنه دمه دخوازن پیوستی آوان به باوری و دورخستنا وان دنگین نباش هیا او یک جگرینگترین و دبکو یکمین بر پرسیارتیا انجمن گالا سوریه کو لسر یاسایا تاوان کرنا گوتارا پرووکاسیون کار بکه د 22 و مهده وزارت درویا چینه جتورا مدیا روداوی را گفت کو حکومت سوریه سوز دایوان کو اوه تروریستین ایگوریین لسوریه کنترل بکن گلو هن دکارن 4000 ایگوریین دناوا رفن ارتش عربی سوریه ده کنترل بکن دەستپێکی ئەم لەسەر vê نیشاندانê xwedînêrîneke cudan e. Hikûmeta Çînê pîvan û nirxandinên xwe yên taybet hene û nepêwîst e ku ew ji bo me bi her awayî girêdayî bin.
ده همان دمه ده تێگەیشتنێک ji bo hestiyariya vê dosyayê ji bo hikûmeta Çînê û dewletên din heye. Derbarê pirsa we de mamoste bersiv hatiye dayîn. Ji ber ku rewş hatiye kontrolkirin, pirs ne hewceyî îsbatkirin an zelalkirinê ye. Ji ber ku tir rewşeke bê kontrolî an kiryarên li derveyî çarçoveya dewletê, an kiryarên nepabend û bêdîsîplîn çê nebûne. Ez dixwazim li vir bêjim û tekez bikim ku hikûmeta Sûriyê di salaborî de di qonaxên dijwar û cihê xemgîniyê re derbas bû. Bûyerên xemgîn qewimîn. Lê waneyên mezin hatin wergirtin. Sazî di hemû astên leşkerî, ewlekarî û siyasî de hatin bihêzkirin. û dîsîplîn û pabendî di hemû astan de hatin xurtkirin. Ez dixwazim careke din tekez bikim ku ev e tiştê ku di rewşa Eşrefî û Şêx Mexsûd de qewimî. Eger em bixwazin behsa rewşa dawî ya ku têda operasyoneke ewlehiyê pêk hat bikin, ew Eşrefî û Şêx Mexsûd bû û bi awayekî hêsan, bi kêmtirîn ziyan û bi pilleya herî bilind a pabendî û dîsîplînê pêk hat. گەلۆ هەن ئامادەنە ئۆتۆنۆمییان ژینە ناوەندیە بدن ناوچەیەن کوردی؟ Nalîn xan, em cudahiyê bixin navbera otonomî û nenavendîtiyê. Di mijara otonomiyê de pirsgirêkeke mezin heye ku bi serweriya Sûriyê bi xwe vegirê dayiye. Ji ber vê yekê, hebûna her şêweyekî otonomiyê, em behsa dewletek di navdewletê de an rewşeke cudabûn, an dabeşbûnê dikin, di vê qonaxê de kêşeyeke pirsgirêkdar e. û li gorî rewşa ku Sûriye wek dewleteke di guherîneke dîrokî û veguherîneke siyasî de têde dijî nîne. Ji ber vê yekê bi vê têgihê otonomî bi temamî zelal e ku nayê qebûl kirin. Berava jî vê, tişta ku ez dikarim behs bikim nenavendîtiya îdarî ye. Kar li ser vê bingehê di çarçoveya Qanûna 107 de berdewam e ku nenavendîtiya îdarî pêk tîne û di asta herêmî de desthilatên berfireh dide. Ji ber vê yekê, rêya ku têgihiştina bi Hêzên Sûriya Demokratîk re têde dimeşe, bi taybetî li herêmên xwedî taybetmendiya Kurdî ber bi vî alî ve diçe. Ev yek jî bi rêkeftina hejdê çileyê hatiye belgekirin û behs hatiye kirin ku em ê nebêjin otonomî, lê em ê bêjin rêveberiyeke herêmî ji bo navçeyên xwedî taybetmendî yên wekî Hesekê û Kobaniyê li gel beşdariya di asta navendî de di heman astên sivîl, leşkerî û ewlehiyê de. برێ سوبەیدا بە ئامادەبوونا نوێنەرێ سەرۆک مەسعود بارزانی مەزلوم عەبدێ و بەشداریە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی سووریا و تەڤگەرە جوڤەکە دەموقراتیک نیسانە پار لە قامشلۆیە کۆنگرەیا گشتیە پارتیان لە ڕۆژئاوای کوردستانی هاتە دەرخستن وان داخوازا رێڤەبەریەکە خۆسەر ji bo Kurdistana Sûriyê kirin. Ji wê demê ve şandeke hevbeş ji bo danûstandinan bi Şamê re hatiye avekirin lê Şamê wê demê daxuyaniyek li dijî kongreyê da û heta niha jî red dike ku pêşwaziyê li vê şanda Kurdiya hevbeş bike. گەلۆ هۆ نەها ئامادەنە پێشوازیە لە وێ شاندێ کۆ ji کۆنگرەیا قامشۆ دەرکەتیە بکەن؟ Nalîn xan, em hêvî dikin ku ne tenê pêşwaziya şandekê bêkirin, lê em hêvî dikin ku Şam bibe navenda çalakiya siyasiya Kurdan, ne tenê amadebûn an beşdarbûn. Ev ne tenê bi biryarnameya hejmar 13 vegirê dayiye ku beşdariya siyasî misoger dike, lê di heman demê de bi rêkeftina dehê adarê bi xwe ve jî girê dayiye. Du prensîpên pêşîn beşdariya siyasî û mafên Kurdan bûn. Niha bi guhertina wêneyê meydanî, bi guhertina wêneyê siyasî û di rêya gihiştina rêkeftinê de wek ku em hêvî dikin. Ango em amade ne pêşwaziyê bikin û em hêvî dikin ku Kurd wekî partî yan tevgerên siyasî dûrî riya danûstandinan a bi Hêzên Sûriya Demokratîk re wek partiyeke siyasî û tevgereke serbazî beşdariyeke Kurdî hebe. Em hêvî dikin ku roleka wana bi bandor û mezin hebe. Pirsgirêka Kongreyê Xatûn Nalîn ew bû ku bi awayekî bingehîn bi rêveberiya xweser ve girêdayî bû. Dema behsa Rojava kir, dema behsa Kurdistana Sûriyê kir, ev yek di dilê serweriyê de lê dide. Weke bangeke ji bo cudakirinê, lê beşdariya siyasî vekiriye û em hêvî dikin ku Şam bibe qibleya çalakvan û partiyên siyasî yên Kurd.
نت پایتەختەکە دن چه هەرێمی بە چه ناودەوڵەتی بە لەگەل ژیانە چاندی زمانی و جڤاکی یا دەوڵەمەند و مەزن و تەڤنا سووریێ چ ji aliyê siyaset, civak û çandê ve dewlemend dike. گەلۆ دەمەکە نێزدا و خواندن ji bo şanda Heveşiya Kurdî hatiye kirin ku seredana Şamê bike? Bi rastî agahiya min nîne ku vexwandin hatiye kirin anna. Lê tişta ku ez dixwazim tekez bikim li gorî agahiyên me eger serdanek hebe çi bi vexwandin be çi bi daxwaz be. Cihê pêşwaziyê ye û em hêvî dikin di zûtirîn dem de pêk were. gelek spas Birêz Ubeyda Ghadban lê koler û şewermend di Wezareta Derveya Sûriyê de hûn ji Şamê mêvanê bibûn hûn bi xêr hatin.